खुलुमगालाम सुगु कोखरांगो बरम गुनां पवित्र जमातिया न लाइ थांनाय सालो जे नों खरकसा किला ब्लक नि सेक्रेटारि आसुक थाय हायगबा यागो फानतोंमोन यागो तिनि यागो फानफायमिनि तिप्रा मथा न हनरन तु मानि गामि आमसाय बिसिंगो खरां दिसारुइ फिया ताबु पावर फायमिनि यागो बा फानो हापांगो फायमिनि यागो रले तामुनि बागै आसम साबहाय आसु थाया kana नांखना बा पार्टी याkana नांखना Belai kelam sabu kok ang TV channel no. Actually last February 18 tarik ang resignation letter kila block committee ni president Brom kanani. Saran muni jama tenu khanewa yakarkha. Thik na ADC election ni sekango TIPRA MOTHA to time ni bisnya si movement will start dengan head. Okay. Actually buba gano to personally hamza ko ang age mo dago hamza ko hani bago na ek dino ang BJP klay to mo ni BJP ni yakari ang TIPRA MOTHA joining like a short time bisingo right after joining TIPRA MOTHA joining climate ni logo na movement start like like 2 months or short time siya diba TIPRA MOTHA ni kaysa movement to fully ang help like sound like buwa gana di kong na pit ka by any means buwa gana one chance buwa gana jeto ring ka ba mo edisi hapang mo payan bawi bo ko san ka baron thani bo khorang ti sakha ni mari no khorang ti sakha greater TIPRA land issue no to boi ai pana greater TIPRA land to busu ratai acceptable busu ratai success ne ngia bodo secondary matter engkong kalai buba grano edisi wo they so BJP government ni hala boleh ke haya public wo jono sadar ni thani wo in TIPRA basir ni saka wo boleh ke dissatisfaction ko man bagay nai public ro uno ang khud na mana satisfyingly I see the government en tabuk en tekisa sungmung sanathan ka angklai nini asuk thai hai ka ba kila asuk thai TTAD sini kila asuk thayo borom gunang TTAD sini sari phanga dong okra botongo angke abno tui bo nangni amsayo nini nogana no hini mano angke abno na hari bo ma haike ne amo haya prisana nang ka je patiya karai final ni nang kha saiman kha je nang abno satisfied ni ani pia ei bisingo rogo mungsa suktor tong na actually ani personal individually party wo kaya phana ani khakhele ani mukre leadership ni saka wo kuno ekjon ni saka ba kuno ব্যক্তি ni saka wo amai kuno ani contradiction kare ba khelai mani kare ai phana thing nang sabani ani elaka wo jeto CM botong uthi borom ganang podo sondre matia ai phana ani personal matters no to ya tahu ani jeto ang interest ngali ya ang comfortable ngali ya elako siam tong phan tong thang ba khri phan tang siam ni like bo siam ni bepar bo siam hai si ani personal ব্যক্তিগত ani political career ani personal motive mo ani personal matter hai si one individual independent inke tabuk finance wala bom haya prina hanai ojorawo nasin nai buskani bidan sabha chongai fai tong chini yago bisisa kalaya what to think na jeto democracy country or democracy country to political and interested na political interest ni hanya ang political black interesting na di ba wina finance ano once win tongo bor jaga ya pese dang nai ba bor jaga wo ya pese ke ba hamai bono personal mane study flight once win tongo ai kana jeto awat telephone to ojini srono to purapuri focus khaina ni ko ya bale to am sali apa ani minus set khaya to hai si okay
Tapi en paithago sumung kwbangma jonojatini adong rok haikabo obahai BJP ni bodol rogo anono lamsonani bagai khakai tongo ba obahai rogo phada phaino BJP bodol rogo thango abo kwbangma lukrok no sinamu sungui tongkha. Actually BJP no to ang itani niya karo before edisi election no nang BJP niya karo. BJP to thangnai edisi election ni sekango go kaisa boroni mane especially edisi hapang ni bagai kaisa boroni project ni samaka project hosnai kaisa documents vision documents de hosnai bas edisi edisi ni andaro TTC to bunai hai adaba TTC apa media ro buzo to jaga focus on the TTC edisi no name stands khai wai nai TTC Theater Council de hone mai khai kaisa abro tiklai tihala ko hai kana omo kaisa song belai ke waso ganai bishoy mane mala BJP rok de public ni sakawo trust unalia na public de BJP no accept khailia enka jehetu TTC si to be fashion hone si edisi ni sakawo tribal ni development to yu hone si totally si kong roza hai kono si public rok ujini no accept khailia lage tabo jadi si BJP government thana edisi wono edisi hapango paitan ke TTC ma khamang baro khamang ni lang asset lai plus mini 45 departments of they were upgrade training upgrade training ma hami to bro kok sala he de ba ngai ar daga wasung lukha almost ke kok ka ham sawi almost lai nai public saka o focus of lang thang do kha demand ka hama BJP ro hai pan si public ni saka wo bro accept ni yang thang jono sadal saka wo obo bana BJP ni de sali yang kha na mini sini TIPRA ni de sali yang na busina de yang kha na political blunder de khamak like abo kaisa like question mark ni tong da nge ta bo sung lui tong bo baga great at problem lai je ye da bi khai to mani abo to thai kaisa hai statement te kaisa bo baga ro phika bo bus kango jeta democracy mane constitutional solution to nai hmesha constitutional solution ta mamba একটা কোনো একটা স্পেসিফিক মাইকলাই কোনো একটা মেনশন খাই যায় এটা একদম মোবাইল কনস্টিটিউশনাল মোবাইল সলিউশন নাই কিন্তু ফানি সাকাবো গাকে তাবো গ্রেট এট দি প্রবলেম হইছে সামন মতো কাইসা যেহেতু আইপিএফ দিরো উসুকে পাওয়ারফুল ফ্লাই মুভমেন্ট খাইছা আং খুদ মুভমেন্ট খাইছা আইপিএফ দিব আং স্টেট নি ইউথ প্রেসিডেন্ট উনি খাইছা এক দিন আইপিএফ দিনি কে হাইপন তো যে under edisi area not to use যেটা ম্যাপ মুভ তং ওই এডিসি নি তো কিছু না আইও তং তং অবনো ব্যাক ফাইলি না ভারতের সংবিধান দ্বারা না সেপারেট স্টেট ডিমান্ড ফাইল হাইপাস অলমোস্ট রুসি তাল রাতে কোনো পসিবিলিটি সিনিয়া খাইছি যে যে টিপ্রালেন যে সেপারেট স্টেট বনো তুই যে সাকল ফাইনানি বসু জোড়াতই বা বমহাই স্টেট থাঙ্গই বমহাই ক্লাইনো movement ma khai nai busu jati struggle ma khai nai obo to ke for mono framework lai usu ni sai me hai si nge ke obo depend khai nai je movement ni thane busu jati movement ma khai nai mo ke for usu ni sai me hai si nge ke tabo great at the problem to boto belai ke omni sai ta si the problem is like the beyond hai si ke mo tei osambab ni sakai tei mono kono sana ma ko se hai si am hai ta bela bela hambai tini kok korango sejara mani bagai takok no